Nyakorambogi kapod wantiere weche mag lit en ni japuonjre moro mawuoyi ma jaklas 12 onegi bang' jopiny manigi mahu mager molo kuomgi gocho ka ichich ni en janjore kar dak ma Misikiti Nuru Diani e kaunti ma Kwale otieno ma piny orugo kawuono. Jirende ne koro dwaro mondo tim nonro kendo jogo manyo kawo ngimane okawnegi okang' mager mar chik, ka giwacho ni japuonjre no nyo ok en janjore kendo nyowuok mana e kibanda ng'iewo chiemo e seche ma kuo nyotimore kanyo. Gilero ni jogo manyo goyo nduru kendo goye monege nyotimo makosa kendo yo jakuo mar adier ka oringo molal. Mtoto mdogo ambaye alikuwa anafanya mtihani wa form 4 ameuliwa bila sababu. Ameuliwa akiwa na kontena ya chakula kwa mkono. Ameuliwa hajashikwa na chochote cha uwizi kwenye mkono wake. Mimi naongea kwa serikali yetu hii ya Kenya. Je, sisi ama hawa vijana watasaidiwa vipi ama watatetewa vipi? Maana wale wanaokufa si wale wenye hatia, na wale wanaotenda si wao ambao wanauliwa. Hajawahi kuiba, hajawahi kuteta na mtu. Hichi ni kilio kikubwa hapa Kilolapo B. Tunasikia uchungu. Kwa hiyo ina maana tuna haki. Tafadhalini serikali, tunataka haki itendeke. Haki itendeke kiupande wote. Tupate wenye wamefanya hili tendo, roho zetu zirudi chini. Roho zetu sasa ziko juu. Haviwezekani vitu kama hivi. Leo ni mwingine, kesho ni wangu, kesho ni wa mwingine, kesho ni wa mwingine.